дар намоиш имрӯза мо ба нерӯгоҳи барқии оби норак сафар хоҳем кард. ин нерӯгоҳ ба силсилаи нерӯгоҳҳои дарёибахш шомил буда, айни замон калонтарин макони тавлидоти нерӯи барқи кишвар аст, ки аз аввали ба кор даромаданаш зиёда аз 290 миллиард киловаттсоат қувваи барқ истеҳсол кардааст. корҳои лоиҳакашии ин макон ҳанӯз соли 1950 дар заводи ба номи Кирови шаҳри Харков оғоз ёфта, соли 1961 ба анҷом расиданд. сохтмони иншооти азими аср соли 1961 оғоз гардид. дар шаҳри Норак шакли нави ҳамкории иқтисодӣ, эстафетаи коргарӣ, ки сохтмон ва шаҳрро ба ҳама чизи зарурӣ пурра ва саривақт таъмин мекард, тавлид ёфт. бо шарофати он агрегати аввалини нерӯгоҳи барқии оби Норак пеш аз муҳлат 15 ноябри соли 1972 ба кор андохта шуд. ба декабри соли 1978 агрегати охирини нерӯгоҳ барои истеҳсоли қувваи барқи арзон ба истифода дода шуд. дар натиҷаи сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Норак обанбори Норак ба вуҷуд омад. пур кардани обанбор соли 1972 сар шуд, ки масоҳати он 98 километри мураббаъ, ҳаҷмаш 12.5 миллиард метри кубӣ, чуқурияш ба ҳисоби миёна 107 метр ва баландияш 300 метр аст. оби обанбор на танҳо барои истеҳсоли қувваи барқ, инчунин тавассути нақбҳои махсус ҷорӣ шуда барои обёрии заминҳои корам истифода бурда мешавад. пеш аз сохтмони иншоот дар ин макон шаҳри энергетикҳо, яъне Норак таъсис ёфт. شانزدهم دکامبر سال 1960 در اساس اوکازی پرزیدیوم سویت عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نورک دارای مقام شهر گردید. شهر نورک در ساحل رودی وخش جایگیر بوده، مساحت زیاده از 324.5 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. از نورک تا پایتخت مملکت شهر دوشنبه 64 کیلومتر و تا مرکز ولایت خطران شهر قرغن‌تپه 130 کیلومتر است. از بین کوه‌هایی که نورک را در آغوش گرفتند، کوه نورک زیباترین و بلندترین که بلندیش 1714 متر است میباشد. عموما شهر نورک را نمایندگان زیاده از 40 ملت سابق جمهوری شوروی ساختند که امروز اکثریت ملت‌ها در شهر کار و زندگی میکنند. امروز نیروگاه و آبانبار نورک از زمره مکان‌های سیاحی کشور به حساب می‌رود که قریب همه روز مهمانان و سیاحان زیاده به تماشای این مکان می‌آیند.